Түш көрдім. Қандай түш? Айтшы. Түш. Шында. Айгерім насыл қызын үйге кетті. Қойсаң? Ой. Bir sonraki ben bardık. Barsak, kıyçı, ızıçı, Aygerім içinde kalıp kettik. Girdim. Kutkarayın dep. Ekinci etажda eken. Ekinci etажға kirip комнатасын açtım. Комнатасын açsam. Кен звук шығады. Ой. Душта кен. Душта қалып кетіпті. Kir, давай, Kirsek. Emi çıktın ғой ekinci etажға, тұр. Bozam? Анан душ жаққа басып баштым. Басып барып душтың ешігін қармадым. Aç. Açıp, ақырындап açıp. Açmayın. Өзі болсын, açmayın. Мұны ешті ашпасаң, іштен айдаласың. Aç. Мұны ешік ашыла тұрған ешік. Қырғыз елі үшін мұны ешік ашылыш керек. Бұл түш bir ele sağa girdi. Aç. Bir şey etme gel onda. Болды. Eşit қармадым. Ақырындап. Açmayla қойсам böyle desin. Ей, іштен кетесің бе? Жоқ. Ач аны. Делай. Eşit қармадым. Bir көрейінші. Kaç şey? Açayım mı açmayayım mı? Aç. Onda şantır ola. Açtım. Açsam duştun zaneveskası sartılıp durat. Az kaldı buna, az kaldı. Geçine çıdap dursak. Aç. Ne anlat? Жерден береміз? Söyle götür. Koyam uyat mı deyim de olsun. Düşün, bu bizim cumuş, düşün. Zaneveskаны қармадым. Açam. Açtım. Açsam. İkram yoldaşın oturады. Kim oturады?